53 families ni around 150 faikya voters এবং আরো 99% no Tripura motha engkai agi ongkai sing 2015 ongkai medam nogyo sing tige bos khaikya tarpore IMPT apu medam tu burba sadi engkai IMPT ni ang aifro tongoni division assistant secretary tongoni tarporeyo joto thancha hine onglai kai singoro last five hine Tripura mutha waisa buru khasin oro 24 ta engkai obu roman loge sing naimen tabo kuno thancha ni bukroi kuno gerta Tripura ni bukroi je baksa madam rok je fellow wis khaimon oborong se walai lai tongo borong ni kuno kok samane kuno faltu kok sai walai lai ni borok idan chobani je ongo assembly uta ongkha chini rebuti sa taw ke 7 bar phaikana chini oro madam 2-3 bar chobai ga taw bai Poldang subai sapuna hapaya gusin cicing chara o amsai durgumel karo. Engkai jung bono phun lo khayo jung onek jugajug khayo kalban ni bagoi lama ni bagoi kuno jugajug kore phun chi receive khaya. Engkai election ba sakmo Tezpur ka honibar taro pojonto call khayo bosungno. Bo apuru sago nong kami se sanai nong kami se tongnai hin sauboro. Taw ga kuno borbo jugajug koroi jung ke thancha ni bagoi jung thamoni jung thancha koroi sing obon bagi sini o eleka durgum eleka oin tongo obon bagi sing madam tongo sat tongo sing borok bai juga sini ongo achulis korum sani bur president borjolani yasang mumbai mondal president bai sing juga kai sat jingno borong thani sing chini eleka no development khainan bagoi sing tinai or Tripura mu thaya karai BJP joining dikha apne Tripura mu tamne tamo tongmani ang Tripura mu tane just warriors tongmani eka Poldang ni sing ongo election ni ongo agent tongmani ta esiksi acha dara busuk nu khumbusu butar oroda tunu hingkai ongo achulis poriba diware bo tongo 5 family eka 10 buta ekai cicing chorani tongo achulis poribar ekai buta tongo 147 borok bodom ni tongmani oro Tripura mutha nino eka congress ni 2-3 jon tongo simi bagi achulis phai nega tikon family ka uta o diu cicing chora meli bot jaga omo kai cicing chora long travel andar kalai mo achulis korm chora equally the chibu tongo an ong dogramoni Tripura noboram Tripura ka sumonto Tripura o borok tongo iko joto tongo yo an logi borok Tripura mu thaya karai BJP u phaikya nei tam karon sagari ang ke Tripura mu tani kacha logon de secretary thabuni age patton sabunal chairman elected ko patton municipal chairman tumni ang BJP ni je arjosor niti bonu unelungna ang Tripura mu thaya karai BJP go jendra sagaba ang IMPT u phaikya pure Tripura mu thaya Jalan hambai tembe channel lo tayang jotono hambai afaro chini madam pk madam tai chini deputy sat joton tai joining jotong nai rong jotonang paifle hambai afaro tangge inke chung joton ro phaimanja gateni chung Tripura mothai as a warrior khaino chung bigoto 2023 chung ja bulong kha chini hoito communication understanding misunderstanding bai phana bulong mano kinu sung oro je ese Tripura mothai warrior rong samung khlaina nai kuno sung na sung garam no union khaimano na develop khaimano lanchi to bonchi tong tongo sung omo hai jodi position o chini je omo hai para kono chini omo simia chai diwara omo hai bo tongo boro je just election buskang simi je thangoi thangchai hini borok thanchari marino phunugoi borok bun na kha kintu after election borok je ang to nu kha jesuk je election ni pore kono develop borok phunugya ko tamu bulung khani sanor bul to omo haino sung je Tripura motha sing bud dikha bud digoi borok to saka je sung election sung pai ready thansa kai tongo kinu sung after election pore kono sung thansa nu ya ekta jodi samung khana thangai sung oro sung kebono phase helmaya sana thangai ekta ni ponchayang tho ni je kono blog othong sung je kono ekta issue tongoi parani jodi issue tu sung kok sana thangai sung sabna manna ba sung birodi party jodi thangai no emli tongo emlin to sung maya hoito emli ni loge jar phani rok
एसे सुंनो बरक बुट सानपाइने रक बरंगो जरि सुं सा थांखे बरक कम्युनिकेशन से कामगे प्रॉपर लिखि गरि होइता सिनि और बतंग वाइपि नि प्रेसिडेंट न बतंग बरंगनो साइसि मैया बरक जे इलेक्शन गाना सिमि जे थानसे सामा बेंगले थानसा बोंबा जे सुंनो इलेक्शन रि बुट जिति थांका होइतोबा जारानि लगे दंनाय रक बरक थानसे सामन बरक थानसेनि मारिनो फुनुक डेभलप खाय फुनुक कुनो सामुसि खलाय को बरक हिया सुं ताबो more than 135 voter to sing latur katini te plus 52 53 family taibo bas kang phainai ang asa kai paramboro joto phainai BJP ho joto join ni phainai dipromote to tutile siniro painai completely tongnai kisu to tongnai kini tongphana to tai tamla khaina to maximum sin pokere se sana thangke bar bati tongnai borok koyekta family kuno sana kare janaine sing bas kang loksabha nainai jungbo ma haisini position jung phungnai borokno kokbaksa kai jungje BJP sini tongkai थानसाव मैं आको गया तिब्रामोरा तोंगे थानसा सिमे ओमया बीजेपी तोंगे बिचुं थानसा के सामु खाइनाय नर थानसा के थांग माने ग्रेट टेप दिमानि बगे थानसा के थांग नागि ताम बगे थांग आपुरु तो नाइदि जतो नोचि जा अरो जे चिनि चिचिं छोरा है ओमो सिमिया जतो जागाना थानसा हिनि ग्याता तिब्लारन साखा आसा सुं एक्सेप्ट खाइका होइतो जतो ताबु खाइ खालिया ताबु तो सुं ओ ग्याता तिब्रालेन हि सामसे बरो अडिबिन सुं बिदान सो बरो कुनु सिति साया ताकुनि सिरिमु अनि बुङो अंखा प्रोग्राम नि तिप्रा एसए आमी सिसिं छोराव सोशल वर्कर हिसाबै खाइथौ अच्छा तिप्रा मथाने वारिया दा तिप्रा मथ आदि सिमकाय गुलामनगर तिप्रा सभा चंगमारी बो फाइथौ ता बेसि दिन करे दुगलिया देन लोकसभा चंगमारी बो भाई पॉजिटिव आपने तो फील गुरी तो बे बनाय तो भाई बसु पॉजिटिव मान तो ये एरिया नि ओ त्रिपुरा हाउस मिया कांग्रेस थागो भारतवर्ष बीजेपी ने मेसेना नि बंगै जो तो थानसां अपोजिशन पार्टी इंडिया हनि बर ऑर्गेनाइजेशन खनिका इंडी फ्रंट फियाबा बरनो मेसे मालिया संगनु कथांनाय सेने साटा राज्यनि फलाफल नुनो ओके ओ तिरपो तो सिकुनटेटे काइसा राज्य बे कतर राज्य ते संसाय क्राकु राज्य सि बीजेपी ने मेसेन माया और साब दंबा बीजेपी ने मेसेन माना ताउ मेन ऑपोजिशन पार्टी तो तिप्रा मथानि या फांगुसुं साकरि एके साबने बीजेपी ने मेसेन मानाय और बीजेपी ने मेसेन मावनि इमांगो फन तावन सु ते वाइसा जों थांनायगो जे लोकसभागो जों दानि बिथिराव गोबां भोट बाय पास खायरो कथा ते गोबां बाय मस्कानि लोकसभा जों बीजेपी प्राथिरो पास 100% तिनि और निगो जों सिसिं सरागो सिनि तिप्रा मथाया कारै बीजेपी नि बाना नरम फाइगि बरो ओ हापारनि डेभलपमेन्ट नायगो ते ओ हापारनि जतो सिनि बिक्रा खांग्रा जों गोबां मा गभर्नमेन्ट नि हामारि दंफानो जों नानानि लामा मानिया नानानि लामा जों सिया ते आबनो मानजागनायबो सिनि याफां मुराखरै आबनो बेबाकनो जों नाहारमानि बिसिंतै मोदीनि नाहारमानि बिसिंतै ओ आमसानि बरक कताल फेवान सखा बरक सालसादिनो या बि करबुइ थांमानि जे जतो सिनि बरक थानसा अंगे थानसावबा मोनसे अंगैबो मानो थानसा अंके जतो मोनसे अंगै मानो हनै वान सबै बरक थानसाव थांखा सिनि बरक गोबां कगनो थानसाना हामजागै थांखा या बारा बरक थानसा लुगिया वालायमानि बुलायमानि मानसि तिप्रामो थाफायमानि उलो जमातिया दे बर्माफो रियां कलयफो ताबो हायते इसां फिखा गुरु तमाबो नायहायने पद्रे परामते हिमांनो दफा सकागनानि मांनो तिप्रामो थानि बिसिंति सिंनु काइसाखानो दफा कथा जंनाय नुया यां बुकुके सागत थानसा यां काय जे तिप्रामो था आसायफ्रनि सिमी सागबायसा गुलाय तगलाय सकलाय राबार बागान सगु आ बिथि रगु अमते हाय सागबायसा गलायबानि सागबायसा दं संजानाय सिमिसि आबानि बाङै जतने सिनि तिप्रा हासिनि बरक साइमानका थानसानिबो मुंतै अमो साक बाय तेइबो दंस खालिमानि लामासि बरक जतन नायो तंकसां हामारि खप्लं किन्तु तिप्रा मथानि बिसिङाव तंकसां हामारि खप्लं मकरै तेइबो तामहसनाय बरक कमिटमेन्ट नमानि ग्रेटा तिप्रालेन बरनि पेपार वाकम सक्रि बरक सुदो सोशल मीडिया नि भिडियो बसकाव सिमिसि सान काइसा जराति बरनि मेमोरेन्डम करिखो काइसा जागा बरनि पेपारनि काइसा प्रूफ करिखो जे बरक ग्रेटा तिप्रालेन नाय ना पार्लियामेन्ट बरक कुनो बरनि मेसेज सगोय ना सेंट्रल गवर्नमेंट थानि कुनो मेसेज रइमान ना विधानसभा बरक सैमान केसिनि बरक रनमति के बुकासना मै ग्रेटा तिप्रालेन बसति हके बरनि कुनो एरिया डिमार्केशन असक्ति हने सामा खरै आमते हाय बरनि या फांगुसु करै ओ नाहार मंगो के बो बरकनो फुइतो साया आमने बाङैनो ताबक तरकलाय सुदु सिसिं सरावया सारा त्रिपुरावनो जतनो डेभलपमेन्ट न हागै ते
BJP ना ते कैसे सिनेवानी सिने बरोबर बाकी तंको तेने और मैसेज करा तो नहीं BJP है रीजनलाइज सेंटिमेंट नो रेस्पेक्ट रो नहीं और भारतवर्ष को नो पार्टी कर अब ने मगन जरा रीजनल पार्टी खनी रो रीजनलाइज सेंटिमेंट नो रेस्पेक्ट रो कोई अब नी ना हर मुख फुल फिल अप खाना नहीं खाके मुझे ना करे ते के करे अब ने मगन BJP ने बिसिंती संजो तो यूनाइटेडली अब ने मगन संग ग्रेटर यूनिटी खनी BJP ने बिसिंती सारा भारतवर्ष एक नई भाषा वाली नहीं तंगो त्रिपुरा हाले जो तो नहीं सिंचाएंगे अंकल ताकि BJP कोई बाला की ताम मनाई बा अब ने मगन अगलो तक सीधी ने जो तो न ब्रुंग ब्रुंग खलाई संग ठीक न थानसांगे ना जाए वाइसा नाइसे ने हेने सिने दफा जो तो थांखा किंतु नाई संग तबंग नुखा आ थानसा होनाय रो असेंबली थांगै ताम डिमांडि सांखा अंखांगे बरंनि एमले बाता बारदि अमति रसिंग ग्रेटर त्रिपुरालेन तो करिखाने दफानि तो मुस सामालिया ने दफानि को बरन थाने मुसग्रि जे आरो त्रिपुरा मथा वो लीड खाइ दंनाय रो बरो समाजो ते ताहसनाय हावो निजेनि कामिगो कुनो नेटा हनै बरो एक्सेप्टेबल इज इंडिया आमति हाय नो तंमung samung abrok setini त्रिपुरा मथा निबो मुंगतै प्रदुत निबो मुंगतै त्रिपुरा सानो लीड खाइसिनाय हनै खाइमानि अमसिनि कैसे कपाल हाय मेखलाइबो लासिबो सुसा बुङो इतिहासमो ब्लैक इतिहास अमहाय कुनो निरनो त्रिपुरा अमति हाय इया कोजे अमति हाय एज अ डिसक्वालिफाइड अर्गनाइजेशन डिसक्वालिफाइड टीम त्रिपुरा हावस आसाय अमनि बगैनो अबतिरनो जतो या करना निबाङैनो त्रिपुरा मथा या करि ताबो जतो BJP बाना फाइ ते BJP नि बिसिंतिनि त्रिपुरा हानो उन्नति खाइमानाय BJP नि बिसिंतिनि सिनि बतो फानोबो थानसाक लाइ जाबाय नालाय ते कुनो द पार्टी ते कुनो लीडर नि बिसिंति थाङै माय